پودکست کردی سدیکه جو podcastkurdی.com و همو پلتفرمین پودکستان و دکارن نمی گفتار بکن. مرحبا، از روزیرین و جاره از دکبن و دکانا لسر ریا منا مالا دنگ بجان کو جه هرتم دنگین سترانین گمته کسکی رو بکن و صحبته که خواهش سلاوه داده من او کس محیطین اکبیه محیطین اکبی کو 5 سالیه خواه به ترکیه که شکستی داخوه اکبی گریباوه که عرب و دایکه که کرده لدیار بکری مزن بویه و نها لسوره قصدان دفروشه دکانا اکبی بقصدین کم خملاندیه تیده ماسه یک و جهه تنه دوسته کسین دن تیده هیا زری دومار می سبیت لی مقوز بینگول زید رنگینه وردگا گول قبود لی مقوز بینگول عد رنگینه سادی سری قوز بینگول شاق شاقینه بنی شاقانه گول گولینه آلی که من روزانه یک شیشانه یک تکمانه وردگا چاوین خوال سر قصدان دگرینم بصدان قصدین جور به جور و رنگ هنه از دستور جید خوازم و دست به پرسیم خودیکم ام دکارن تناس بکن از سال 1966 در مردین هاتی مدنی امج سال 1972 جبر و لآمده به چکرنا قصتان را مجول دبن افکار باو من و برای من بو جبر و سدمه از رزاروکاتی ها و ناوی کاری دمه و از به وی کاری مزن بوم در سال 1940 ده مقید مقره را مجول دبون ما مقره دفروتن و قید لسر مقره تومار دکرن بشه ما دست بفروتنا قید حاضر کرد گلو باوه و چاو دست به وی کاری کر دناو مالباتا و ده موزیک جنی هبو موزیک جنی تنبو بره گلک مرخ هبو او شیبر کنکو جیره دبیجن سراغ جلره هبون باوه من جی دوان چاخانده عسکری آخوا خلاص کرد و جخوره تیبه کری مارقا تیبه گرنده بو تیبا مقره آن بو او حواز به وی شکلی دست کرد بره جی پلاک وی هبون مرقاوی یا پلاک هبو گرامافون آوی یا جی باپیر من جیره مابو هبو جی گرامافون کم بو پلاکن کور لیددان جبو شیفبر که انسرا گجلری کو دهاتن لدرخستن ده سترامبیج محلی کم دکر مصرف وان جی بریکا خود دا وان چاخان به شکلی بو سترامبیج به قدر و قیمت بون جبو وان شیوین طیبت ارگانیزه دکرن و خوارن و بخوارن وان جی کسی وی بو جبر کو بکار به دنگین وان قید بکه و دنگین وان قید دکر لینه دفرود طیبت جبو خواه قید دکر اوه سکویا به وی شکلی هبو نه جبر پره قزنج بکه قید دکر بشه جهوال خواه دخواست جهاز مقره یان به هف گرید دان امکان وان زمانان ولو بو جبو کو بکار بدنگل یک مقره بشینن مقره کدن حالت جدا بکار دانین وک نها هر تشت نه دیجیتال بو تو پیل دومه که دکی و هر تشت حال دکه جار نان ساعت آن وقت در باز دبو جار نان پرسکریک درد کرد باشت قید ندکر و جسری و دیسا قید دکرن ما به وی آوائی دست بکر بله وگو او کاری باوه منه چی بو سدما و وگوت از کاری باوه خواه بدومینم مرق همو برای من دفجوی کاری بردان برای منه کو بوان خباتان را علاقه در بو کچه داوی کر وی بخواد دسترا دنگ ویجه هبو و عربی دخوان قیدن ویجه لبا من هنه ویجه مرق دکر و گهاند حتی جهکی ام ده سال 1970 ده لعوفیسه بون ده ما کوان سالان ده سال 1970 ده ستودیا سس آوا کرن برای من و محرم گلر هبون بوان را ستودیا آوا کرن دبکو هم محرم گلر ناز بکن هلبستوان بو لآمده هلبست خواندن پرتو کمی جهنه قیدن کی جان هنرمندندن جمت هنه؟ دمام دست به ستودیا خواه کر هنرمندن هنرمین آمده رجب باغلیجا بشیر قایا کنان تمیز هبو بشه مودا زاروکان درکت وکه ستودیا سس
ام د ناو کسین یکم دبو کو مودا زاروکان آنینا ترکیه و ما قیدن دنگ بیجن دگرتن نکو کاسد دفروتن ما تنه دنگ بار دکر ام بوان تشتان را مجول دبون باشه محسوم امرا هبو او هنرمندن یکمینن کو در کتنا قیدن وان جهنه ما او وک ویدیویا آتمنی کشاندن و ما دوبلاج جه وک ستودیا سس کرد ستودیا دوز جه بو و پاشه هات وکرن برای صالح او جل اوفیس بو دوز ستودیو دبک و ناوه بهستیه هر وها قیدن طیبتن محسوم و امراه چکر او قیدن من جهنه هنرمندین کرد جهنه؟ برای کردی قدخه بو هون دزانن دسالن هشتیان ده من نکاری به کردی با آخوه مدد کاری فی تکیج بده او قص قدخه بو پیش رد ده هشتی و ششان و هفتان ده دولتا اوزال هات وان حول دا کو مسئله چاره سر بکن هرمان جهف جدا کرن جبو پرورده کردی هین قرسین زمان زکماکی هاتن بکرن جور حتی ادنه کردی آزاد بو پشتی ادنه قدخه بو باشه هرم جدا کرن نه وک نها بو نها ام بدرفتن خواه دگهیجن هر تشتی هر دره ام ده جیهان ده جی ناسکرینه تلویزیون کامه کردی جی هیه هر تشتی ما هیه دولمندی ما هیه منطقه وی دمه اف بو هنرمندن کرد هبون ما چاوه دفرود ما بدزی دفرود یعنی جدر و تجی دکر دست من ده قیدا یکم جبلیا لوری هیه قیدا لسر اوینه یکمین قیدا کو سال 1965 ده در کتی آرشیوان منده محمود خزل جبر قیدا جبلیا لوری 10 سال لدادگه دما جبلیه چیه؟ سترانک لسر جیانه سترانک لو ما بحثا جیانه دکه زاروک چاوه چه دبه چاوه ده درگوشه ده دانین مزن دبه دبیجه مینا هلبستا کوج آلی جلال güzel سز و حاتیه چکرن لو ما تا علاقه و بسیاست نینه لقدخه بو و دمه قانون و صابون ما بدزی دفرود خاصتا ما لقامش لو ترجی کری هبون عیششانه هبو محمود قزل جی هبو برای حسن جزراوی عارف جزراوی حسن و عارف جزراوی هنرمندن پیای صایبون هنرمند تو نبون پشتی ویجه هرما مردین حدری عمری و حسین عمری هبو اوین و دمینه مرادو هبو و چاخه به کمنچه گووند لیددان مینا موزیکن لازا او چاندا کمنچه جبر و لولات ما هبو بلکی بر لازیان ده چاندا کردان ده هبو لنه هاته ناس کرن جبر کو نه هات ناس کرن ما وک چاندا لازا ناس کر و دمه دستور ندان ما نه دکاره بو لی بدن و نه جه دکاره بو بفروشن ام نرحد بون لنها شرطین هی برفرهن هر تشتی ما هیه ام پر دولمندن باشه تا بحثا دوست ستودیو کر گلو لحرمه کسندن کو قصدان دفروتن هبون؟ لحرمه دکان قصدان هبون چما من دوست وک میناک نیشاندا دوست وکی ما دنگ تومار دکر ام به تومار کرنا دنگان را مجول دبون ام تومار کر بون چاوا کل استانبول شرکت فیرماین جدا هنه ستودیوین کو قیدن دنگ دکرن جدا هنه ستودیا جدا نه فروتنا قاستان جه هف جدا نه شرکتین چاپ کرنه جدا نه قدامه دنگ بو ما دنگ تومار دکر پشتی سال 1908 ده قاست فروشتن لآمده بلاو بو به قاسی 5 کسی کو جوی کاری نان دخون هبون و دمه ام وگریان فروتنه ما پلاغ دفروت باشه ما قاستن آنونس درخست جبر کو اسکر بکاره بندنگین خواه بگهینن اویندارن خواه زاروکین هنک اسکران هبون اسکری دریج بو نکاره بون دستور بستینن نکاره بون زاروکین خواه ببینن مدنگین وان استودیا قید دکر مدنگین وان لقاستا تومار دکر خاستن جباوان
mamên wan re an jî dengê zarokên xwe dişandin. Wisa bû yan jî ji bo destgirtiyên xwe diyarî dikirin. Vê demê ev nostaljiya me bû. Xeyalên yên wekî niha tu nebû. Vê demê kasetek ji bo me tiştekî mezin bû. Bi gotinekê din dixwestin bi stranên ku hilbijartibûn bi wan stranan re derdên xwe ji evîndarên xwe re bibêjin. Vê demê sîstem wisa bû. Erê, te behsa tomarkirinê kir. Ew pêvajo çawa derbas bû? Teknolojiya wê demê ne ev qas pêşketî bû. Ne pêşketî bû. Cihazên ku di destê me de me bi zorê ji Almanyayê anîn. Li Tirkiyeyê jî tiştek tu nebû. Nehat çêtkirin. Yekem kaseta ku derketiye Philips'e ku di sala 1963 de hatiye çêkirin. Niha dikanên wek we li derdora we heye? Sedema girtina wan çi bû? Na, dikan tune ne. Ez wê karî dimeşînim. Ji ber ku ez jî hez dikim. Min berê jî li gelek cihan aniye ziman. Pêşeroja me tenê ciwanên wek we ne. Da ku sibeyên me van rojan bibînin, da ku çand neqede. Carinan ji bo kirîkirina dikanê pere didin min. Ez ji malbata xwe re dibêjim, ez ê çima bidim? Bi rastî, heke ez kirî bikim, ez qezençtirim. Ez ji xwe re dibêjim, dema ku ez têm li vir rûnim, kêfa min tê. Gel û civanên me tên û dibêjin ay çiqa xweş e. Dibêjin ev di zarokatiya me de hebûn. Hinek mezinên me tên û dibêjin te em birin salên 1970yê bi lêxistina stranên nostaljîk. Ew kêfxweş dibin û em vê kêfxweşiyê di nav xwe de parve dikin. Em kêfxweş dibin. Pere ne giring e, ya giring bexteweriya mirov e. Ger em bikaribin kesekê bextewer bikin, em ê kêfxweş bibin. Bi qasî ez dikana te de dibînim, arşîveke te heye. Arşîva min ne li vir e. Min arşîva xwe a taybet li malê çêkir. Li malê odeyeka min a mezin heye. Nêzî 25 metrekare ye. Min ew hemî bi refan dorgirtî danîne. Ez wan hemûyan li vir diparêzim. Li vir ji ber germê xira dibin. Zivistanê divê ji nemiyê bên parastin, havînê jî ji germê bên parastin. Ev metalin. Toza hêsin li ser diçe. Qaset ji toza hêsin çêdibe. Divê em wan biparêzin. Ger em wan li cihekê xweş nehêlin, di havînê an zivistanê de dê zirarê bibîne. Qaset xirab dibin. Temenê kesên ku bala wan li ser vî kariyê qasedan dikire, meraq dike çi ye? Ji her temenî kes hene, lê piranî di van demên dawî de ciwan tên û bala xwe nîşan didin. Di van rojan de ji ber ku ew filmên hunermendên wekî Bergen û Müslüm Gürses temaşe dikin, baldartirin. Ev ji 2 salin derketine pêş. Berê ciwanên me zêde eleqedar nedibûn. Her tişt niha li ser telefonê dîjîtal e. Dixuye ku serdema dijital ev karê we qedandiye. Dijital karê me qedan. Bi rastî ew yek ji me betir hunermendan aciz kir. Em ne hunermend bûn, ne bestekar bûn, ne bi tiştekê re mijûl dibûn. Me tinê qeydên deng çêdikir. Piştî demekê me dest bi firotina qasetan kir. Me qasetan dikirin û difirotin. Em firoşkar bûn. Ew ji hat astenkirin. Lê mixabin qedandina hunerekê ne tiştekî baş e. Huner hîn ji li Ewropa tê parastin. Li Tirkiyeyê zû hat qedandin. Feqîrî li aliyekê hêza gelê me nîne ku bikire. Ji aliyekê ve xorsan xuya bû. û xorsan ew asten kir. Xorsan jî ne baş bû. Li Tirkiyeyê ji salên notî heta salên bîstî gelek zirar li vî pîşeyê hat kirin. Vê demê em li dijî vehiyekê bûn. Lê tiştekî ku em bikin tune bû. Baş e, tu dixwazî gelo vê karê çêkirina qasedan ber bi ciheke din ve bikî? Niha di dilê min de ev heye. Nêzî 4000 qaset li dikana min de hene. Ger ez bikaribim wan bifiroşim û hêdî hêdî bihêlînim, vê demê ez ê dikana bikim weke qada pêşengehê. Ez ê arşîva xwe li vir nîşan bidim.
Ez dixwazim dekurek nû çêkim. Ez dixwazim xizmeta çandê bikim. Ne bû pere, ne ji bo tîcaretê. Ez tu carî nafikirim ku tîcaretê bikim. Ez heta niha li ser vê nefikirîm û edî li ser nafikirim. Hinekan gotin ku pere nemaye û çûn. Ev hemû weke zêr bi qîmetin. Ew dewlemendiyan netewî ne. Çima ez van biavêjim? Piraniya qasetzanan gotin na û avêtin. Ez heta niha birê vedibim. Ez tu carî qasetekê naavêjim. Ku qaset şikestî be jî ez parçeyekî yekî zêde dikim, li yê din û tamîr dikim ku qasetekê xilas bikim. Mîna ku mirov nexweş dikeve, bijîşk seferber dibin û ez hewl didim ku vê qasetê xilas bikim. Ev kar bo te çandike ku divê werê parastine, ma hûn dixwazin zarokên we jî weke we vê karî berdewam bikin? Du keçên min hene. Yek ji wan zanîngeh qedandiye. Yek jî dê bikeve azmûnan. Ya piçûk eleqeder nabe, ya mezin hinekî eleqeder e. Ger eleqeder be, ez ê ji wê re bihêlim. Ez bi qasî ku ji destê min tê hewl didim ku têkiliya wan bi vî karî re hebe. Tenê du zarokên min hene. Zêde zarokên min nînin ku ez ji wan re bihêlim. Jina min jî ji van tiştan fêm nake. Ez di nav qasetên we de piraniyên qasetên Tirkî dibînim. Qasetên me yên Kurdî hebûn. Eleqe zêde hebû û min jî difrot. Eger niha qasetên min yên Kurdî hebûya, min dikarî dîsa jî bi buhayekî maqûl bifrotim. Eger hîna qasetên min yên Kurdî hebûya, min dikarî dîsa jî bi buhayekî maqûl bifroşim. Min bi 5 heta 10 lîreyan difrot. Di destê min de gelek lîreyên ji hev cudayên Kurdî jî hebûn. Tişta ku niha di destê min de yê aîdê arşîva min e. Ez wan nafroşim. Qasetên Kurdî yên arşîva min de hemû qasetên qanûnî yên bi bandrolin. Ez bi qasetên bê bandrol re mijûl nabim. Hemû qasetên qanûnî ne. Qasetên ku ji Stenbolê derketin ne îlegal in. Hemî qasetên bandrolin di destê min de. Nêzî hezarî ji heta 1500 zêdetir in. Podcast Kurdî qise dike ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Zeri domame subeya dile mekoze bingola zed rengine vardaka gola kabodle mekoze bingola az rengine. Saadi sere koze bingoli şak şakine bini şakane gul golina. Ali kime zozane yek şişane yek tekmane vardaka gola kabodle peşame koze şerefine yamaev. Şan şurete berçamine beline beride bazda gotine babi babili peşi dümene. Kızıma bir